Va. Manuel está bien. Ok, mono. Eddie, ¿cómo haces para hacer fotos? Ara dins no pots menjar, Marceló? Me has sacado la bamba. Gilipollas. Parleu bé. Perdó. Van fer un orgue per poder fer concert. Aquesta sala no estava amb això, tot això és després que es va remodelar per poder fer per això. Aquesta sala es pot jugar. Per tant, si vosaltres quan sou famosos, importants, voleu fer aquí un sopar, o voleu casar-vos aquí, Estàs fent un vídeo? ho podeu fer, perquè això, ara, ioga, no? Yoga, ara, ioga. Pots pagar per venir aquí a fer un sopar o un ball. Fem ball? Ho pots pagar? Si pots pagar? Tu passes bé, tu, no? Però, Toni, Què? aquí a seu concert. S'ha fet concerts? Vine! No sortim, farem un vídeo. Ei, continuem, sisplau, va. Isabel. Vaya. A ver, ahora una cerca. Sí, sí. Así de medio. Quita un momento. ¿Es vídeo? Ven, ven, ven. Sí. Després això... Vídeo. És un vídeo. Hostia, Toni. ¡Viva Tuni! ¡Viva Cataluña! Pensé que es foto, ¿eh? Mejor profesor Ey. Dimon! Mejor profesor Dimon, Toni! Estoy hablando en serio, Te lo juro. Un profesor... ¿Sabes cómo se llama? Toni, podem anar aquí dins? Sí. Ai, 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 ai. ¡Vamos! ¡Ah! Toni, aquí. Espera, que enfoco bé a la Tatiana. Hostia puta. Oye, no, que este és un vídeo. No, 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 no tiris. Vídeo. És un vídeo, venga, chao. Toni! Adiós, esteu?